Thutha wa icigo ngũrani cia kaunti ya Lamu gukorwo igumirwo ni ngahihana gutiga andu 7 makuite, riu thayo ni wambiriirie gucokereria thutha wa thirikari gutuma maabitha ugitiri mwena ucio. Riu aikari magicokereria miciini yao guku na warutwo magicokereria mathomo-ini kuria thukuru cia Juhudi, Majembeni, Mashongoni na Kibaoni irikitie kuhingurwo. Nona aikari magicokagiriria miciini yao ni makoretwo magumirwo ni mathina mada kumana na uhuthiri wa mai ma giko, oro undu umwe na kwagaga kimeciria kumana na tharikira iria ciahanikire, kuria riu gikundi gia Safari Doctors gikinyitie mwena ucio niguo guteithiriria aikari na dawa hamwe na kuhe arutwo a airitu tauro cio theru. Wameweza kuhudumia sana masala ya pressure, kuna masala sana ya amiba na matumbo sababu ya utumizi wa maji machafu. Kumekuwa na mahoma, hata Panadol kupata ni mbali. Kuwasaidia kiafya, afya ya akili, tumewapatia psychosocial support, tumewapatia basic health care, kuwasaidia dawa za maumivu, kuwasaidia in terms of sanitary material, na tumeona kuwa kuna need ya kuwa na wao wakati huu mgumu. Kaunti ya Lamu ni imwe cia kuria andu makoretwo magumirwo ni ng'aragu, no riu kugerera ikundi cia andu a wendi mwega, aikari aya ni maragunika na irio cia kuria, kuona amwe ao ona nyumba ciao ni ciacinirwo, na uguo ni uturo ungi mweru mekwambiriria. Riu aikari ni mahinyiriirie thirikari ithi na mbere na kugacirithia ugitiri niguo tharikira icio itigecokere ringi. Kwa usalama sasa, usalama ni mzuri hapa Juhudi mpaka wapi, tuko na usalama mzuri. Naona mpaka serikali yetu inafanya kazi mzuri. Nasoma kwa grade la 5. Nashukuru Mungu tumerudi shule. Shule yangu ni ya Juhudi Primary. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.